kuyinkinga konke lokho ufuna ukuthi kuchazwe uma besekhona uhlotshana oludalwe ngoNhlangayethu kuchaza cha sifike kanjani lapha sisuke ekuphakameni ithi inkosi ekuphakameni ilanga libalele kuJuly beminye nabantu sithi banengi ithi le ndawo esikuyo befundisa ke nisukume base besukuma sisekhona bafowethu mangibuka sibaningi lapha esasikhona lelo langa ake nisukume base besukuma abafundisi bebuka ngasekama kuminyene impela kungasangeneki ngolunye usuku singena ngodumo siphanga kungena sawisa umfundisi ukwanyanga sagijima phe kwakhe engeyona intando ukucina nakwabantu ekuphakameni sithi banengi abantu ekuphakameni hayi le ndaba le ithi ke inkosi yasekuphakameni ke le ndawo isincane kodwa uNkulunkulu kaShembe uzawunifunela enye indawo njengakakhona indlakadla ngalelo sikhathi engekho indlakadla kwakucwebile nje akekho umuntu oyazi ukuthi siyokuphuma ekuphakameni sathi sisodwa ubaba uthi uNkulunkulu usifunela enye indawo ngaphandle ekuphakameni iyokwenzeka kanjani le uNkulunkulu uyawunifunela enye indawo uNkulunkulu akacabangi njengabantu umfundisi obekhuluma ekseni ukhuluma indaba yodwa enhle ma ehlukanisa uShembe noNkulunkulu abake baba khona hlukanise kahle kakhulu kanti uyazi ukuthi uzakwakha indlakadla akekho umuntu owayeyophuma ekuphakameni uma abafundisi babethe lithi silenkosi phumani akuphunywe lapha ekhaya akekho umuntu owayeyophuma sonke inganisaphuma siphethe imkhonto ekuphakameni sonke sigodla ocela imbala lapha phansi kwelo sabalashiswa inyanga yezulu thina sina la buqobo lethu sesingabe fundisi sasiphethe ocelemba yafika thi inyanga yezulu yini leniphethe ngamaqhubana nagcwele eMnazaretheni sathi baba ngocelemba ngabani lahlani phansi lezinto abathanda ukuya le kabahambe bangene balwe maqedani bangabe sabuya beze lapho abathanda uShembe abangilandele sahamba sawungena emzini wenkosi emaqadini sase sisina lapha ezantsi lapha khona uShembe lapha khona uShembe ngishanga ngena phansi kwewa siyongena sangena sasina emaqadini lapha esasinela khona sisina siphuza amanzi emfuleni siwela abanye basine ngaphesha sasina nje kwamnandi kwanja asabi nankinga bahlubuka abanye lapha phakathi wethu bawela bahamba bawela bathi abantu yesaba besho uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu wayesefa laba vela babeminyanya babehlala bephethe imboko sonke isikhathi ezinde kuhlatshelelwa iculo leli lesiguqo esinzulu salapha ekhaya elikhulu leli lithi inkosi baba sizwe fukamela umuzi wakho ngiyathanda nalapho uthi ngikhumbuze akuhlatshelelwa nje noma kanjani leyo lokhu asenziwa nje noma ngonakele lutho inkosi baba sizwe fukamela umuzi wakho laselihlatshelelwa ukuqonda ukuhlotoloza uhlala ekudeni nenkosi inyanga yezulu hlatshelelwe inkosi baba sizwe abazonda ukuphakama bachilize kushukwazi ukuthi uqondwe bani impela ehlokozwa ngeimboko lolu khalo-ke esikulona-ke uthi-ke uJohani uma ebathuma lathambani niyomhlola lo olapho okhalweni ukuthi wenzani bafika laba-ke bathi kuye sithunyiwe njengoba silapha sithunywa uJohani uthi asizobuza kuwe ukuthi wena unguye yini obeza ukufika emhlabeni noma sisaza uhlala phansi sibheke omunye na impendulo yenkosi uJesu ithi lalelani hambani nibuyele emuva kuJohani nifeni nimtshene lokho enikonayo nina ngamehlo neni kuzwayo ngeindlebe zenu niyafeni ithi uJohani lapha engihlezi khona mina impumputhe ziyabona ishosha ziyasukuma abanobulepheli bagezwa nabahlubukile ivangeli siyabashumayeza ivesi lesihlanu eniyangitshenela uJohani lona niyangitshela ukuthi ngithe ubusisi umuntu uJohani ongakhubeki ngami base bebuyele emuva
awukho umsebenzi wathi hambani nimtshene lokho enikubonayo nina ngamehlo nangendlebe zenu enizwayo njengoba senilapha nje hambani nimtshene Gonjwani yona impendulo yami lebase bebiyele mbase bewumtshena lokho wawusiyaphela Mananzaletha njengoba silapha sisentweni epheleleyo thina lena kayidingi lutho noma singatatazelisana thina sethusane ngayo yonke into baleka nakusubulawa uzabulawa baleka usiko odala lokuNazaretha ukuthi ube nenyakanyakana futhi phakathi kwamana kufuneka uma uyinazaretha ukulindela ukuthi uzoba nenyakanyakana eduze kwakho futhi nasefundisini akufuneka abafundisi batatazeliswe na izinto ezincane mawuthi qhamu into encane sebevevezela kushana amadolo cha yosiko lokuNazaretha bakwekhona isiphithipithana esivivinya amaNazaretha siyawahlola ngoba lapha eBhayibhelini lona lelika Mateyu u22 ngapha uthi niyozondwa yizwe lonke befundisi ngenxa yegama lami kodwa umfundisi uyawuqinisela lapha ngikhonze uyawusindiswa asihlalele okumnandi kodwa lapha sihlalele ukuvivinywa phela uma sibona ushembe ngaphambi kwethu kuphelele ngoba ushembe yinto ephelele kunoNkulunkulu abake baba khona